clear tu le ngai thatu te thole ni chibai le vekule tunruma chon inkhe result trembul kan han tran le nga inkhe tur fixer ngaihnawm tak te le football Thu Leng te thlira ngai thla khona nei chhole donang o soita kangin ni zanama inkhe result ngaihnawm tak aum nuala Argentina bik chu tokin jing lama karonda towa lammulo chon hanhai le taila thange abak chin zong lama tanghin soi vele ta ila tukin lam zanlai pelani perang cho inkhel monom taka friendsin ne nan changa sangni sompariat champion team hian anking pui Iraq chu sithum fai ngotin an neya round of 32 anin pet kai der he inkhela hin friendsin goal shot tum sompa ko an neya Iraq lamhen targeta shot tum khatma nei lovin beisayan phak lo hleya kan beisayang tepo kan ti thei jok hialang chu he inkhela hin atira train game munom tak friendsin an chop chuak nga la goal po alut ma hle minute sompalina olise chon ball thatakin box po na tangin veilama Kylian Mbappe tan ball ape phaya keeper ban phak lovin ani hiang gola pet lutin World Cup a goal thum akhung king ta der maya chebon riap tak chu ane first half a goal dang alubel zui talova second half an tran ma hian ro sur wangin hun rei tak an chola hei hi US ramina dan an siam wang ane second half an trana minute somnga palina Kylian Mbappe chun goal akhung belle Iraq defender zai chun goal kick atiswala Basil passin atiswal chiang le Basin hian ball a control fu tok lova Dembele chuan chu sakin Mbappe tan a pass pheileya goal ruaka ani hian goal khungin Sydney fain ma an hruaya Miroslav Klose record chu ani rol ta chi ane hemi nu hian France team lam hian an nor zui sela minute samruk parukna Olise through ball pek tha tak chu Osman Dembele chun akeding lamin gola athai luta sithum faya ma an hruaina le sithuma an chakna goal ani zui ta ane tihian Mbappe hian record thar asiama goal ni akhung hian Miroslav Klose record sim goal somparuk chu ani ruala Messi goal sompariat khung chu aphak talova Messi goal sompariat khung tu chau aphak talo ane Kylian Mbappe in inlan lakal meka goali akhung tling ta dera sangni somni paruk FIFA World Cup khel meka Lionel Messi chau phak lovin goal khatin Messi hi aphak lo ane tin France lam hian round of 32 anin pet kai taboka andin mun atha zui ta hle hein kheli Philadelphia Stadium a khel ania mipui singruk le sangrian chathum somni paliten apmuna in khel hi an en ane an group bi khian soi vele taila France yang khel nia point ruknen ma an throya next round lut to yen Norway lampo khel nia point ruknen next round an lut ve boka Senegal le Iraq te din mun ero chetaviovin an tlave ve kan ti thei tawang chu tukin jing lama in khel danga Erling Haaland ateram Norway lam point ne na changin an din mun an siam rema next round lut ve bokin an khingpui Senegal chu goal thum goal niin an ne hein khela hian Norway hian goal shot tum sompani an neya mane teram Senegal lam hian goal shot tum sompasari nei thungin ball possession a po Senegal lam an thazoka in pass dikonga po Senegal lam an chungnung hreta ma se goal khungkonga ero Erling Haaland teram chu an tlukta chi alo ane hein khela hian first half a goal khat aluta second half a goalie lut thungin game a hmu nom hle New York New Jersey Stadium a in khela hin mipui singriat vel an pung khom ni hin alanga boruak po atang at le he in khela hian minute somni pathumna goal alut nga la Marcus Pedersen chon Norway tanama an hruaina goal akhong minute somni pathumna Senegal defender Kalidou Koulibaly chu acheswala ball atliar fu tok lova ben chatonga ron lut Marcus Pedersen chuan boxunga ball hi lu puyen keeper Edward Mendy dan man lavin gola apet luta sikhat fain ma an hruai der second half minute somni pariatna Martin Odegaard a through ball thatak chu Haaland chuan phakin boxunga tlan lutin veilama moizetin apet luta keeper Edward Mendy ban phak lavin top corner a apet lut ane
minute somnga pathumna Senegal team in an thora an ron seng vele ta Sadio Mane chon defender pahni kara ball thataka la lutin saratan ball hi ape pheya sar hian thaze tang gola ped lutin an sipur aron su thren mase minute somnga pariatna danglam na thlen thin tu Erling Haaland bok aron che thaleya Senegal in ball an clear fu tok lo chu nang chingin Patrick Bergson ball aron cross pheya Haaland hian dinglama a volley luta crossbar hnuai theta ped lutin amoi hle hein khela goal ni akhungna anita chi ambok hun top ma hret minute somkwa pathumna Jackson a ball pek thatak chu sar chon thataka controlling goal a ped luta top right corner a ped lut ane hemi noero thil thleng danglam aum zui talawa Norway lam hian goal thum goal hne na changchung hian next round an lut zui ta ane ti hian hein khelen record thar po kan hmunuala Erling Haaland bika luta ila Haaland hi apui hle World Cup match pahni a inlan towa goal ni veve khongin achebun hle World Cup chanchina hianin player paruk che match masa pahni goal ni khungthei an oma chungzinga chon Erling Haaland hi atel veta ane kumsama chungin hetiang ti thei pahni chau an oma Hurricane tekha anniya kumsang ni sompariat khan Hurricane hian alo ti thei towa tuna Erling Haaland chon aron ti vele theita ane Norway tan met som pahni chung zet goal akhung towa a game khelnu nung paruka goal ni akhung vek bok Norway ramtang game somnga pahni ainlana goal somnga pakhua akhung tling tabok pui tak chu ane Norway team hikum sangha zakwa somko pariat nuwa avoi khatnan World Cup a anin lana round of 32 olsam takin anin pet ling zui bok until ti hi aro pui angreng khop mai an group chu kan soita kan conference le Norway te hian round of 32 an luta Senegal le Iraq te ro kan mang tha felta ane Senegal mi pathum na kwata in lut theidin huna anla dinga amai ro chu hei hi chu athlendik arinom lo Inkhel result lambik chuka sontai la inkhel tour fixer lama lut chho vele donang o zanin dar somne chanve inkhel thlir tur munom tak aum hal do na somne chanve hianin group K lama Portugal team chu anin lan do na Uzbekistan chu an machonang rampani te inkhel tur hi apoimo hle do na cricket anshal zole vek towa Haston Stadium a rampani te hi anin machon don ane he game hi poimo hle dona Portugal team in game masabera DR Congo laka anchak zolova point khat an lo chuak next round lu an du chan point thum lo chua poimo to hle don ane chuti rol chuan Uzbekistan laka chaklo tur handa ngot chu a har dewin arin oma Uzbekistan ni ACR matangaron qualify ni yen dundin mona FIFA ranking a achuak thar bera han somnga na an oma an ranking anga tanga chut phei chuanin Portugal team hi an filor hle Portugal lam hi FIFA ranking a tun din hmuna pangana din hmun an lua meka Uzbekistan ne chon in thlau tak anne football chanchina hin rampani te tumkhat ma anlain machon lova tumkhat anin machon na nitur aniya apoimo hle don ane record thar zel kan hanti angkha ani bok Portugal team tan apoimo na cho an game masabera Congo laka Ronaldo goal akhung lava Messi ache tha chho zel boxia an team borok a thalo chho ve tel thong tundin monairo siam that antum chho me ka zanina Uzbekistan an machon do na an team borok hi an siam thatoem ti cho zanina kan clear ho chho don ane Portugal hi an chakchon point linen achung bera an chho leilok thei do na Uzbekistan lam ero point an hlo chualo chon an thlato don ane he game hi apoimo hle ang tunge chakzo ka kan rin tepo comment section lama thai langta ila Ronaldo hian goal akhung chon record thar tepo asiam ve thei don ane heng ba ka hianin zannai peldar khat le chanve Europe atanga qualify England le ram atanga rong qualify Ghana te anin machon do na Ghana lampoi ram cheti soitur ni lem lovin England team po Thomas Tuchel noya an che tha chho khop maya an game ma saber an result kan shia anga ram tha kan ti Croatia chu olsam takin an hne theitlat ane Ghana lampo Panama laka point thum lo chuak an ni ya achak zok hen next round an lut fel to don ane apoimo leyang England team hitun din hmuna FIFA ranking chuak thar bera palina din hmun an lo meka
Ghana lam hi somsari pathumna nimekin andin mun a in thlau hle Ghana lam hi tu hnai ma an son hreta FIFA ranking a somsari palina tanga somsari pathumna chho an niya an ram doi thiam phei chuan England team doi tum thu te po asoya boruak atang hle ani kha tuna anin ma chon don aniya zanin game bi khi chu poimo hleyang kan soyang khan point thum hlo chuak to ve an niya achak zok hen next round an lut thei don ane rampani te enlet chianin trum khat chon loin ma chon ve to wa kumsang ni som pakhat khan friendly match a in ma chonin hemi trum heng goal khat ve in pe in an trina tuna anin tong le don ta aniya tunge chak zoka kan rin hlom le probability tanga an chu dana chuanin England team chakring an tam zoka a om veo bok Ghana lampoi semenio nei tu an ni ve thawa chu lo po player tha engmozat an kol bok Hurricane hawin England an chakang nge semenio wa hawin Ghana hi an chakin kan ring hlom le enga po chunita se zanin lama thlir le phot mayang o Inkerizal lam chu kalsan taila football thulenga lu chhole taila thange tun trum chu Federico Valverde tangin bultran ta ila Real Madrid chon Fabiano Ronaldo dan chuan Valverde hi zorlai ani lo thuni jang khan an ti chiang ta tun hnaya hemi chungchang hen borok atam leya Valverde hi Real Madrid hin shal antum ni hin an soi ma se Real hin ni zana an Ronaldo dan chuan Federico Valverde hi shal antum lova Kamavin le Xiaomei ni tero chuatir antum ni hin alang thong Fabiana Ronaldo ta ga chun achiang turangai ane Jorginho point thu thar aron neya FIFA World Cup a anram anin lan lo chungchanga an zona chu changin Jorginho chuan Italy team World Cup khelo hi chu ain me lo ma thil dik lo po ane World Cup a hin trumthum a zonin kanin lan ta lo ania hei phei chu thil om lo tak le thil thleng thei lo tura ngai ane engtika emachon heram team hian ma ason le do na thil normal lo tak tun din huna athleng me ka thil ani nang takin athleng chhole thuayang ti hian Jorginho chuan asoi Cristiano Ronaldo point thu thar aneya zanin anin machon tur chungchanga thu thar ron nei vele ta hian kanin pei fel attowa FIFA World Cup kan game khelle tura thei top chu kan tum do na malam kan pan do ne mitam takin thu an soitei thu dik tok lo aniya kan borok a thaveka kan mathlir chu team ta na thataka inlan aniya chu kan ti thein karing ti hin aron soi Manchester City lampoin ni jang khan thulo mamlo hriatur an neya Rodri nen anin biang na chu a fel tak ri lo thu an soi Rodri hian kum khan dai chau City a contract anei towa City lam hian tun hnaya contract har an hluya tun din hmuna hianin inrem na engma an la nei talo ane alan dana chuanin contract chungchanga anin min theilo ni chon a chhuwa mai arinom Lemin Yamal point thu thar aron neya media ten an zona chu changin keima hian rin hlelna engma ka nei ngai lova ka nei ngai lo bokang atak taka chon min hu ai hian ka thadai zokin ka in hria a kong thui tak ma chan tur kala neya thil ro pui tak po ti katum zelang chu ka ti thei ngei po ka ringa ka ti thei don ti po ka in hrebok thil ka soinon le do chu kong thui tak ma chan tur kala neya machon zel po ka in huama ka ti zel bokang football khel tur hian thil tam tak ti anga ya kumsom pariat mi chau kalania ti turo pui tak hlen chu tur kalanga khop mai ti hin aron soi Ronaldo Nazario point record thar siam tu Messi chu afak khop maya R9 chuan Messi kumsom thum pariat ayo pa ani towa hetiang chunga thataka online lan thei hi maktak ane ani angkum kani hi chuanin football khel ka chaw sandai towa Messi tuna akum le football khel ka chaw san kha han chu ta ila tun din mona Messi chu alain lan renga Messi angkum kani hi chon kumli vel dai chu football khel kalau chaw san towa kezi za somni chuanga rit kani to bok aum zia chu Messi hi player ro pui chu ani chianga a in von na te tin a theina te hi aro pui fal hle ti hin aron soi Bruno Fernandes point thu thar aron neya Cristiano Ronaldo chungchanga thu thar ron nein a chan hle Bruno chuan nangni hewina Cristiano Ronaldo in soise na te hi apui kan tilove a chan chu ani hi chuan thilro pui ati thrina khatia in soisel khan ani hi chuan chaknan a hmang dai zok ane
in mu chak le in be seyang hi chu in mu thua yang soisel char ro poi kan tilova kan team kan comeback theina turatan poi mo tak ani zoke chu lo hriula ka duwa Ronaldo tak in mu thua yang ti in Bruno chuan aron soi kumin FIFA World Cup cricket antanga anhlo chu turpo atam hem khop maya USA Mexico le Canada khan kan soito angkhanin inkhel enman ato leya ma se anhral chuak zo thak zel thong FIFA World Cup a hian kumin be ka US dollar billion level anhlo chuak theidon hin an chu ta pui tak ane FIFA World Cup in kum sang ni som khan US dollar makta doi zathum anhlo chuaka sang ni som palia US dollar makta doi zanga som ni pasari lo chuak le hin Russia ram kum sang ni som pariata khan US dollar makta doi zanga som ni pakhat anhlo chuak leya Qatar khan tamfal na lin US dollar makta doi zaruk somriat paruk anhlo chuak le bok kumin be ka chon aronin bin thok don ta ane Zlatan Ibrahimovic point thar aron neya Belgium le Iran in khel chungchang angai dan chu ron soyin Ibra chon mu nom lo tak ane kha in khelai mu nom lo kha awm lo hialang chu first half kha entluan katuma kamuthlolek thina second half kha chon indan thei anilova a mu nom lo emawang khan min oi ani ber maya kalo mutlo tange ani tin Ibrahimovic chon Belgium le Iran in khel chungchang hi aron soi Brazil trantu de tanpo thulo mamhria tur awma Neymar transhrim tanpo alo mamang Neymar hi nimin lamakhan athrian te zinga training pa ngai taka anei thak thu puan ania a video le thalak pu mutur atam ta hle hetiang ani ta ga chon Neymar hi Scotland nen Brazil anin machon huna ain London ti achiang ta Neymar hi Brazil jersey hachungin ain khele thuai don ta ane UEFA European Championship lampoin ni sang khan thu thar an neya hydration break chu awm velo tur thu an ron ti chiang ta he UEFA lamchung kum sang ni somni paret European Championship khel tura water break mai ba ka hydration break te chu an ti ve don nova in khelaya kho alum viau chuanin ti chuk thei turin rom manna an siam thong hydration break hen soisel a hlo viau maya hemilai hianin fakna tepo kalin chumi te chu an ngak zo thina thil ani tan turang anilo angreng khop mai hemi hi football player tele coaching staff tele fans te point an soisel na san leya European Championship a ero hetiang hi man ani ve don talo ane England le Ghana in machon tur chungchanga po thuthar aronom le ta Africa ram nge Africa ni antlin thin ne an doi thiam lar tak mai nana chon ni sang khan thuthar aneya England le Ghana te in khel tura chuan hurricane chu doi atum thu a soi mau mai kan hriat tangin hurricane hin gola khung thei emema Ghana lampo hin an hlau ni turangai ane an doi thiam lar tak nana chuan hurricane hi ti hliam katum lova in khel theilo tura zentir katum lo bok katum chu gol khung lo turin ka doi do na tuna hen kain pu cha thato veu boka hurricane na gol khung theilo n turin ka doi ngei do ne ti hin aron soi Zavi point Messi churon fak vele ta hin ama hi football player a chonin mero puiber ani thu le khum thei anom to arin lo thu aron soi Zavi chon Messi bula inin khel chon thil aul sambik do na Messi nen inin kop ani chuanin thil ro pui itinge yang ithil ro pui ti ro Messi wang chau ani don ane Messi hi ball har sa takin petala rem takin aron siam anga ipek aya train ani hian aron siam sakang che Messi bula in khel ani chuan gol khung turin in ring la thil ro pui ti turin in ring bok ro Messi om tlat ani tin asoi ve tlat mai FIFA World Cup game khel atam lutuk chungchanga Declan Rice point thuthar aron neya asoi sel ve deu ni turangai ane Declan Rice chuan game khel turi atam lutuka aboi thlak chang atam khop mai amai ro chu soi sel thei kan nei lova in hnu doa vuina turpo aum love Premier League kan choi towa tuna ramtan kanin lan leya in hnu do thei ani lova thil har satak ero kan machon ani tin aron soi Spain team ina an sop rep tak Saudi Arabia coach point thuthar aron neya Donis chuan tundin hmana thil ahar sat le Saudi Pro League inel la hian ma ason ti kan hretlang anga amai ro chu
Saudi Arabia team hian World Cup khel ma ila Spain in min sop thawa ani na taka chuanin Saudi League hian ma chu ason nge ya ma se player minglian tak tak anom kara kanram team tana inlan tero player te tho an ni ya million minglian tak tak te kha anron tel to lem lawa chu kanram hian kan tuar ta ane mason na awm rol hian player te point mason an mamowa ma se tu na chuanin Spain in min sop tin asoi an ban thuai arinom Manchester United point ni zang khan thu thar an neya William Gomez chu sengnu antum ngei thule Porto tangin ani hi sum thanem taka sengnu antum thu an soi William Gomez hi tun din hmana Arsenal lampoin an hel ve mek boka club lian pani te hian anin chu chaudon ta ane tun din hmana English club lian pani ba ka Atletico Madrid point sengnu antum thu an soi ve to bok Rafinha liam chungchanga po thu thar aron oma Rafinha hi hun engemaw chen achol tur thu ti chiang ta hian tun din hmuna Scotland ama chon theidon lova round of 32 inlan theidon lo ti achiang to bok aum zia chu hun engemaw chen Rafinha hi achol angai don ta ane round of 16 a chon aron kir thei an bei sei thu ni jang khan an soi thong Manchester United point thu thar an neya Alex Scott chu sengnu antum thu ron ti chiang vele ta hian Alex Scott agent po an biak to thu an soi United hian Matheus Fernandes kha sengnu antum ru khop maya tu nai ro an hoi san to ni hin alanga Alex Scott lam hi hoi vele ta hian agent meuh po an betowa United hian anin rem pui mai thei arinom ni hin an soi bok hetiang kar hin United lam veken Old Trafford chu an chho san nai ta ni hin alanga Manchester United hian mi pui noi khat len thein tur stadium chu an bot sei chhotran don ni hin an soya tun din hmuna United hian in ram an lei fel to ni hin alanga eker somni panga zeta zaw chu an lei fel to United hian in tun din hmuna engkim anti fel der towa an stadium thar tur hi Old Trafford atanga meter zathum somnga vel hla ni hin an soi sumdon na hmun poimo tak industry omthin hmuna United hian stadium thar an sadon ta ane Old Trafford hi inladu hlomem le nge an stadium thar tur hi kan ngak hlel to zok Kylian Mbappe point thu thar aron neya Ousmane Dembele churon fakviawin ani hi akul emema ain ring tok emem bok kan team zinga chun ani hi player ro pui berte zingami ani ya coaching staff te point anza hle Ballon d'Or donglai ani ya chutiang kan kol thei chu ke ni hian kan that pui emema ma po kan son chhozelin karing ti hin aron soi Arsenal lam point sanro tonali chu senglu antum chhove zela Roberto Di Zerbi en goal mek Tottenham lam chun ani hi an hel na to veo maya ma se Gunners lam hian makhal antum ve tlat bok ni zan lama khan English media ten an tarlan dan chuan indoor na hi kal chho meka Tottenham lam hian in rem pui na nei pui tum mekin Arsenal lam point thom an ron nei vele ta Manchester United point ni zang khan thu thar an neya Yasin Ayeri chu sengnu antum thu puan ni hian Sweden team midfielder sengnu tur hianin sum the chu nual an hrelo thu an soi Ayeri hi tun din hmuna a hlut nei soi aum lem lova Marseille United Newcastle United Liverpool Chelsea mai baka Arsenal te chon ani hi an hel meka English Premier League lolam atang poyen AC Milan le Atletico Madrid ten an hel ve mek bok Ayeri hian club thar lian zok azom thoi arinom Arsenal lampoin ni zang khan thu thar danglam tak an ron neya an Norway's international midfielder Martin Odegaard chu chotir an poiti lo thu le aman atan hian sum po an phut tamlem lo thu an soi ni hin alang bok kan hria tengin Real Madrid ta train Odegaard thi an sengnu ta liamin atlak buak ve renga khelpo ain khel tam lo thin hle team captain ania ma se captain berhiliam wangin achol zau zau ane hemi wangin chotir an poiti lonin BBC chun atar langa tun din hmuna Bayern Munich le PSG lam te chun ani hi an hel mek ni hin an soi Rio Ferdinand point Cristiano Ronaldo chu au patto thule bench lama thut poiti lo tura adhu thu asoi nu loka thu thar dang aron neya Rio Ferdinand chong Cristiano Ronaldo hi katrian thatak ania ka hriat chian chu team player dik tak ani heng goal khung adu ma god kan han tiang chi inel na po atang hle
amai ro chu ani hi team player kan ti ang chi kha ani ve thawa team tan apoimo emema chu Portugal lampo hian an hriat thiam angai a khel chon atan an khel angai in ka hria a chu tiang ani chuanin he team hi an tho chuak ememang team tan ami poimo alani reng heti hin aron soi Liverpool lampoi ni jang khan thu thar dang an ron neya Matheus Fernandes su senglo an hre lo thu le sumpo the chunual an poiti lo thu an ron soi vele tatlat mai court of site in atarlan dan chuan Matheus Fernandes in tlap thar azom tur ati chiang trap to ni hin alanga United le Tottenham nen te po seizom an ni me ka tuna Liverpool team chu an ron lang vele ta hlol ane Eduardo Camavinga point thu thar aneya Real Madrid in chuatir an phal thu an soi hnuwa Premier League lamte chon thom an ron nei chho ta pop maya tun din hmuna Liverpool United le Chelsea te chon singlu an du thu an soi Camavinga hi Real Madrid ta khelna hmun achang to don lawa club thar azon angai to Premier League ka kan hmu nge arinom Arsenal lampoi ni jang khan United chu makhalin Somerville chu singlu khal an tum thu puan ani vele ta Haaland team tana chethatak West Ham United team tana khel mek Somerville mana hian sum the chunual antum Somerville hi tun din hmuna West Ham chon achu an phal sak towa club lian tak tak nen soizom an ni chho mek tuna hian Arsenal mai ba ka kan soyang khan hin United le Tottenham point an hel ve me ka French League 1 Champions League champion lai ni bok PSG lam point an hi senglo antum ve mek bok Igor Thiago po alak chun zom chhozela nizana ma khanin English club lian pani United le Arsenal te chon anin chu tak thu pon ania court of site in atarlan dan chuan Igor Thiago hen athutlukna ala siam lem lova ma se English club lian zok chu zom atum ngei ti asoi to United le Arsenal an lang chun zom renga atoi mo zok hen an senglu tura ngai ane Tottenham lampoin Marcus Rashford chu hun thapek anin hom thu an soi vele ta ha Deserbi hnoi insiam tha chhomek Tottenham lam hian Rashford hi an senglu mai arinom tun din hmuna United hian Rashford hi chotir an phal towa English club zinga Tottenham hi azom an phal sak to Barca in an senglu thei ni phaichon senglu tir an poi tilova Barca hin senglu an tum lo ni hin alanga Tottenham lama kan hmu mai tepo arinom Arsenal lampoi ni jang khan thu thar an neya Michelin team tana inlan mek Dario Osorio chu senglu antum ni hin alanga chele team forward senglu tur hin sum the chunual antum Osorio he kumsom ni pani chawa pa ania Michelin tan season liam ta han goal riat khongin midang goal khung tur siam sak tum som ania a che thalle hemi wang hen club lian tak tak nen soizom an ni meka Arsenal team hi an khan ber tura ngai ane Country tangin ni san nama Lionel Messi record thar asiama faktu po antam le Lionel Messi hi record asiam nu lokhan Shakira chon lompuina aron thona Shakira chon kalompui ache insum ko mai ba ka inram te hi kalompui chewa ithil ti ro pui takte hi kan thei ngil to ngai lawang nang hi chu football a player ro pui ber inia thei ngil in to ngai don lo ane malampan zela thilro pui ti chunzom sel ro ti hian Shakira chon Lionel Messi hi message athon ane antim kai hroimek to Lionel Scaloni point Messi hi afak leya in khel azon no mediaten anzona chu changin thilmak dang lambik ani tanghen kan muthina kumsom thum pakomi ani towa chuti chung chuanin player no pangti ain ala che thadai zoka no pang tak angmain ala che zak thei bok Messi hi chu player ro pui bik ania ka kai hroi thei po hi kalom le Messi hi player ro pui ber ania chu tu man anti dang lam thei lawang ti hin aron soi ve bok ole hamichin hatun tumatan ni le tamai se thlir tu te ka channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuga soi tak meu ane like share le subscribe mai ba ka hype te kha min han ti sak le ta ula chungte cha channel alen le zel thein tur ta na poimo ania chu ba ka miloti sak thin ti ka hraboka inchunga lom thuga soi tak meu ane thungai nom tak te nen kanin mule zel don nia